Remake ta chu kham tai paubing Maitai Mayak aina sem gahai Indian Constitution release sami hair China li pneumonia ngayaw de Indian States share kawai center na dishat hair Like yang thor aaj the Tangkhul Express pau CHUNGSANGLA JAJO ina pami de lay pawing may sign ng nangumsa Indian Constitution Maitai Mayak aina sem shok hair Maitai English tuye na sem shok Indian Constitution ji aya railway sami da Anbiren Singh na ningyang kaung pong shok hair Manipur Sarkar wi Law and Legislative Affairs Department na Constitution ji English to Manipuri edition sem shok na Read CM na hangai sa Indian Constitution shok ta zingum hangshi da gutum ka hailala atui arawi wangai na chili zang da klay kan kana tara ka yari na mathai mana English Manipuri mayak in Indian Constitution published sa gahai ji 105th amendment in the tang da zang edition chi Manipur state wi thotrinjan ni khamataya landmark na sara da CM biren na ningyang kaung pong shok Twitter X Anbiren Singh na gahang Constitution published sa gi chi hina Manipuri mayak promote kasamang maning na Manipuri kamatui naw pingli Indian Constitution we kamong shok kaming sara Indian Constitution diglot edition chi Constitution de kamayonay ng so the CM Secretariat infali release samia ranye chi we akai agasada Chief Minister Singh na thanda yarina Indian Constitution we preamble pangaruma Edition chi we wang ot sami high transcribers translators pingila certificate pangran samia China li pneumonia ngayaw da kalaina ningshak da Indian States pingkhangran sakawai center na chizami hair Center na gahang gazat china ning pakat khawai malay mana kha khangran sakawai arishang preparedness Wewang state in union territories ping the influenza katha gazat monitor salu ji hair district level respiratory Gazat Zakshida Gaza monitor salu jihai center na jiz khamiyati shura COVID-19 we in a sem gahai revised surveillance strategy we operational guidelines chulu jihai northern China wak matailak in national pingi respiratory Gazat zidaklai thailaga India lila health ministry na ningachang na monitor sadalai da hang China li respiratory Gazat mergasang influenza infections la CHUNGSANGLA da leidale Chinese shortcar na hangkamatin atishur da COVID-19 gazat yawluigi gichila shock pai da gaza pau atam cha da mingrok khawai China we State Council na jishat kahaina itum na thai pai gija reader COVID gazat pau atam cha da makhami wewang Beijing la World Health Organization WHO li mamaya khangai shock Coronavirus ki mimao pandemic na da March 2020 li ngawao khamiji thak mai hangmi ka pai na da mamaya khangai lei gija COVID-19 cases haupo khareji China we Wuhan lila 2019 kumpai in shokpok hairag sana China li respiratory gazat zatak lei chi COVID thada makham khare mangsa thui khawai gazat we maram ka thak we alungli pau mingrok khawai sada khalaina Manipur tambakli klay underground groupli chan khangzek mga balak haira de CM biren hang state Sarkar underground organization kipa ashili chan ngzek zadli khla aming mapan manakha biren singh na hang chan ngzek je advanced stage li zatlai Manipur Chief Minister Anbiren Singh na PTI video li aya kahang Sarkar na Imphal Valley based insurgent group li peace talk khika da khlaina me tai kuthumwe aina rot Maradra highway alungli chita da chan ngzek zatta laigji achiwi hina official confirmation shock karena reader hang hai ta ka Sarkar na proscribed United National Liberation Front UNLF with faction akali chan ngzek ta khalai shaya Anbiren Singh ni Manipur Chief Minister nga phamai na kushok khabai Indigenous Tribals Leaders Forum ITLF na pohai ITLF kalakugi zo community saikor na CM Biren wi chan porli makhamya phong shokta CM nga pham chu ho khabai kasir hai
forum chine press chanpormi shoklik hang biren meite community wivang outside the tribals li ngarer de kleina chi haira cm the law and order maintain saga mujile meite na oping li mi jang haira da forum chine hang de klei hi acha hon tai makere khani thang meite social media handles na phong khami video akhli ban de kleina video chili biren hang road camera hi shogra gaji ana zingum thara mamang ni thei haira sai ngalai kala community safe sakhui pulungra da ana state election khanganing na da hang sanga forum china hang meite militant groups arambai Tangkhul kata automatic weapons ngathan da nasak dalai tribal kung attack sali atumli police commandos ping soya da forum china pen haira our speech chili chief minister na yang sheli khangarer wi maram hang da rai plan gsa chila awi ningrak nagaje hin miada forum jina pen haira chief minister akana ruchum naw pingli raigata publicly mahang phat lakranga da maramchi center na yangsang mikhawai forum china ngakaw haira kuki zo tribals wivang separate administration himang na solution ngasaya da ITLF na hang haira karam guchang we ne manipur rot marat ka hai maram le yangsang khawai center shokarna Kalangasang Commission of Inquiry, Central Government na yari with statements ngahotale. Rod marat ka highway maram kathei ka shopping na atong with statement commission the affidavits ay na misanglu chidale. Commission chine ka hang yari na statement affidavit misang kawai district administration na claiming typing facilities ngaran mira. State or relief camps subdivisions kala district headquarters level we aina yari statements pingche ka zipkhui khawai khangran sahir commission chin hang yari na post la masha aina la commission ni direct misang paira road camera chog highway statements runo complaints la allegations ka penrano affidavit che commission ni misang no dang hotale Israel Hamas rai gishnaka wivang ceasefire hailala attack sada nikthi shokli haira Aja hon ngayaina ayang uthor alungli Israeli forces na West Bank li Palestinians shini satad haira the Palestinian officials na hang tig hai chili naw shinaw la zanga Israel na gahang thaka Palestinian na West Bank li ambush sara the kasa ina Jenin city li Israel li military na raid khawana chidale Wafa official Palestinian news agency we power to Israeli forces na directions nga tatay da we aina Jenin di razang da chi we arishankala Red Crescent Society li now may rakap kasang na chi ceasefire kahai chila mashit sang kangarok lay how da nasam laga matang habok li shit kachina aya khani chi we hostage nga til kangarok second group Johor Shokhaira hostage makadamati Israeli kala Thai now zang the Hamas na Johor mi haira chia ta thara ha direct shini thang attack kasawi na Hamas na mi shakani tumra lang da tukhi haina ceasefire deal atishur zimik shomati thang we alungni Hamas na Israeli hostage hangpanga Johor mi ra kala Israel na Palestinians prisoners shaka hangpanga Johor mi ra da mayang rok haina Saturday thang Hamas na Israeli hostage thada gutum Thai mati Johor mi haira Israel and Palestinians prisoners tumrada chiko Johor Ukrul district headquarters Raikan Tangli Kale thought Tarin worship li otpam natadai the hang dale primary and junior high school katam now ping ni shut ni kawai assistant teacher otpam wibang graduate now ningchang dale thought Tarin worship hi CBS ili affiliate kasa worship na Kala now the higher secondary upgrade sagi dale chita the sada kapangkhui high candidates kachikatana postgraduate degree layaka atumli now the higher secondary lecturer otpamli promote sami pai assistant teacher otpam wibang communication skills mathablungra English mathalak aina templungra chishut me otpam chi kachangli tolop lupa thingthara ina thingthara da akwi lungli qualification la experience atishur mira Ning sang bing na handwriting application na ngaso the CV academic documents photocopy office li misang paira application ji December tarik thada phangawe alungli misang paira worship chili driver otpam la hang dalai kari thaugsai gahai asak abat ungata zamma khamang kala shim korei nang so the school campus ti pamngai gi jimi ningchang dalai
Otpam chi kachangli tolop lupa thing thero kaine thing shini we alungling zek paira. Office assistant sangkawai computer basic kathai 10+2 kup kahai naw landing chang dalai. Chiwi salary interview li ngzek khui paira. Worship campus chili ngjon khawai shinaw helper khni pha dalai. Tolop ngzek khui paira. Hang daklai otpam ping chili ningasang naw ping na thotharin worship ni phone number 8132824567 maninga ka 8731875599 ni ngahan mami paira. Latluida chiwi khamtaya pauping. Maitay mayag ay na semgahay Indian Constitution release sami haira. China li pneumonia ngayaw da Indian States share kawai center na dishat haira. Achu pau hiling chang haira pau ngana da klay nitum psycho relating ka pa kala kama haya zibig shong sa sereno.